Nekada davno živeo je jedan princ. I da, bio je on i hrabar i plemenit i lep i još mnogo toga. Ali princ nije glavni lik priče koju želim da vam danas ispričam. Danas želim da vam govorim o devojkama. I to kakvim? O sjajnim devojkama kojima nije bio potreban onaj princ sa početka naše priče. O devojkama koje su sanjale velike snove i nisu se plašile da te snove ostvare, i to dok su živele u muškom svetu i nisu imale svoja prava. One su želele da budu naučnice, želele su da budu vladarke, sanjale su da lete. I pogodite šta, one su zaista letele. U vremenima kada su se uloge žena znatno razlikovale od današnjih i kada je sloboda delovanja žene bila veoma sužena, one su ipak bile dovoljno jake i hrabre da se među drugim ženama, ali i muškarcima, istaknu i ostave svoj pečat u istoriji Srbije. Tako su one bile prve u slikarstvu, medicini, nauci, pilotiranju, pa čak i u ratovanju. One su najpoznatije Srpkinje. Mi smo menjale svoj svet. Priče o znamenitim ženama Srbije. Prva žena o kojoj danas govorimo, Milica Hrebeljanović, nama poznatija kao kneginja Milica ili carica Milica. Već svi znate da je bila žena srpskog kneza Lazara i pravoslavna svetiteljka. Njeno poreklo je iz Nemanjića, a otac joj je bio knez Vratko, koji je u narodnim pesmama poznat kao Stari Jug Bogdan. Kad je Milici muž poginuo 1389. godine u Kosovskoj bici, upravo je ona bila ta koja je upravljala narodom i državom, jer su je sinovi još uvek tada bili maloletni. Milica se bavila i diplomatskim poslovima, pa je sa monahinjom Jefimijom 1398. godine išla kod sultana Bajazita da zastupa interese svoga sina Stefana. Tom prilikom izdejstvovala je prenos moštiju Svete Petke iz Vidina u Beograd. Milica je osnovala manastir Ljubostinju i tu je dočekala smrt. Monahinja Jefimija bila je žena despota Uglješe. Kada je despot poginuo u bici na Marici 1371. godine, ona je došla na dvor kneza Lazara, budući da je bila Miličina rođaka. Zamonašila se i uzela ime Jefimija, pod kojim je poznata kao prva srpska književnica. Malopre smo čuli da je upravo Jefimija pomagala Milici u vođenju državnih poslova. U srpskoj književnosti ostala su 3 vredna književna dela: Tuga za mladencem Uglješom, Moljenje Gospodu Isusu Hristu i Pohvala knezu Lazaru. Hrabre žene živele su i kasnije, a najhrabrija među njima Milunka Savić. Rođena je 28. juna 1892. godine u Raškoj. Kada je po objavljivanju ukaza o mobilizaciji 1912. godine došlo do masivnog odziva, odlučila je da se prijavi na jednom od zborišta u Beogradu. Međutim, u to vreme u srpsku vojsku bili su primani samo muškarci, pa se ona prerušila, obukla se kao muškarac, predstavila kao Milun Savić i prijavila kao dobrovoljac. Bila je deo Gvozdenog puka i istakla se kao bombaš u Kolubarskoj bici.
Za svoja dela dobila je brojna priznanja. Među njima na Jovandan 1917. godine dobila je Zlatni orden Karađorđeve zvezde sa mačevima. Više puta u toku rata je bila ranjavana i tako su saznali za njen pravi identitet, odnosno da je žensko. Kada se rat završio, zajedno sa ćerkama otišla je u Beograd i mesecima je pokušavala da pronađe posao. Ona je oškolovala i odgajila 30 dece koju je dovodila iz svog rodnog sela. Vlast joj je 1945. godine dala penziju, a od Skupštine grada Beograda kasnije je tek dobila stan. I godinu dana kasnije, nakon 3 moždana udara, umrla je štrikajući prema ispovesti njenog unuka, u stanu koji je dobila 5. oktobra 1973. godine. Danica Tomić. Bila je prva žena pilot u Srbiji. Bilo je to 30. godina 20. veka, u doba kada je u celom svetu vazduhoplovstvo isključivo važilo za mušku profesiju. Znanje je krala, odnosno učila je od svog supruga, majora Miodraga Tomića, koji je bio pilot sa najvećim brojem pobjeda u Prvom svetskom ratu. Kao supruga čuvenog pilota, Danica je komotno mogla da uživa u čarima lagodnog života. Ali ona je čitala knjige o letenju i avijatici. Više od svečanih haljina nju su zanimale nebeske visine. Ostalo je zabeleženo da je 1928. godine na proslavi godišnjice aerodroma privukla pažnju novinara kada je letela nad provalijom dubokom 2500 metara. Let avionom za nju je bio pravo uživanje. Zato više nije želela da se zadovolji zemaljskim životom. Kada je 1930. godine objavljen oglas Društva rezervnih letača za pilotsku školu u Beogradu, uz podršku supruga, i ona se prijavila. Bila je najbolja u svojoj klasi i prva žena koja je izvodila lupinge, koji su jedan od najtežih vazdušnih akrobacija. Nakon Drugog svjetskog rata, njen suprug se preselio u Ameriku, pošla je sa njim i tako se povukla iz javnog života. Jelisaveta Načić. Rođena je u bogatoj i uglednoj trgovačkoj porodici u Beogradu 1878. godine. Školovala se sa uspehom i nakon što je završila gimnaziju, upisala je fakultet. Tada je to bilo jako retko. Svega 7% žena je bilo elementarno pismeno. To znači da su znale da se potpišu. Baš te 1896. godine, kada je trebalo da Jelisaveta upiše fakultet, u Beogradu je otvoren novi odsek, novi smer. Do tog otvaranja studenti su išli u inostranstvo na studije arhitekture. Tako je ona postala prva žena koja je upisala ovaj pretežno muški fakultet. 1900. godine postala je prvi diplomirani arhitekta u Srbiji, i to samo sa 22 godine. Bila je prvi urbanista u Srbiji i prva žena koja se zaposlila u državnoj upravi, Ministarstvu građevina. Na Terazijama je postavila slavoluk u čast srpskih vojnika. Sa 25 godina podigla je zelene barokne stepenice na Kalemegdanu, preko puta francuske ambasade. Podigla je i osnovnu školu, Kralj Petar I, koja je iznad Saborne crkve. I ona je i dan danas moderna građevina. Kao urbanista je uredila i Terazije, Kalemegdan, projektovala crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i crkvu u Štamlju na Kosovu. I vi na fotografijama možete vidjeti neka od Jelisavetinih dela. Brojne su žene koje su značajne za našu istoriju, koje su ostavile trag u našoj kulturi. Pomenut ćemo još neke od njih.
Ivanović Katarina, dama koja je stvorila remek dela srpskog slikarstva 19. veka. Marić Mileva, skromna naučnica koja je živela u senci svog poznatog supruga Alberta Einsteina. Marija Maga Magazinović, prva moderna balerina i prva novinarka. Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Ksenija Atanasijević, prva žena doktor nauka u Srbiji. I za kraj ovoga časa jedna poruka za sve devojčice, ali i dečake, a to je da pratite svoje snove i da čvrsto verujete u njih, jer onda kada verujete u svoje snove, ni nebo vam neće biti granica.